prije dosta sa Serenom, jer imate sličan stil igre, volite igrati dosta agresivno, čvrsto, sve držiš pod kontrolom, pa ili promašeš, pa izgubiš. Sve na tebi. Većinu je da na tebi, ali ti je ona nekako uzor. Pa iskreno nije mi uzor kada sam sad gledala ko mala i htjela biti ko ona, svaka čast njoj koliko god da je napravila u karijeri, mislim da je jedna od najvećih svih vremena, to je sigurno. Ali uzor su mi bile Kim Clijsters i Lina, ona je obožavala sam njih dvije. Gledala sam ih, mislim su ih svi volili, bile su i off the court, u stvari nekako drage, iskrene, jeli sve to. Mislim da to dosta, u stvari taj karakter čini nekakvu osobu i na terenu se to pokazalo, tako da nekako su bile one uvijek na televiziji kad sam ih gledala. Daj mi reci za Serenu, to me uvijek zanimalo, je li je malo onako prgava kako ljudi pričaju? Mislim, ne moraš ne moram sad reći, ali znaš kad je bilo onda kad je ova Osaka osvojila US Open pa isto nije baš se ponijela profesionalno i to, je li je takva? Pa gle, kad je ide je super, znaš, odlična je sa svima, kad je ne ide, nije sad... Ne znam je toliko dobro da bi to govorila o njoj, ali definitivno mislim da svako koji je na tako nekakvom levelu treba imati tako nešto, jer mislim da je to ono što ih stvari dovelo do tog levela. Sad koliko je prgava, gle, neće ti se nasmijati i iskreno ja to dati ruku na terenu ako je dobiješ, ali mislim da ne želim što loše reći o njoj, ali svaka je čast za sve što je napravila. Što god da je to bilo na US Openu, mislim da emocije su nekako izbacile iz njeno najgore. Nećemo previše tu o njoj, to me samo zanimalo jer znam da su to neki, govorilo se u medijima o tome. Zanima me, uvijek si govorila da ti je Wimbledon najdraži turnir.